Baba wethu sezulwini nasi isifundo sethu namhlanje kuyisabatha lekhe elingcwele. Ake ubose isifundo nabafundi baso egama lika Jesu. Ngiyakhuleka manje naphakade. Amen. Sanibona bazalwane bami, igama lenkosi yethu ethandekayo enguJesu ngiyanibingelela. Isifundo 8 sithi ke ukukhululeka ukuze uphumule. Sizwile nje ukuthi uma sikhuluma ngokukhululeka ukuze uphumule kuthintwa izinto eyiningana la ezibaleke kakhulu. Lesi sifundo sanamhlanje bazalwane, ikakhulukazi engikutholayo ukuthi uma umuntu ezosinda eguleni kuba khona ukugula okuhlukene, babeka igaba ezimbili. Ukugula okubonakalayo nangezimpawu ukuthi uyagula lo, bese kuba khona ukugula okungaveli ngokwezimpawu kodwa kube kukhona. Sobona ke masiqhubeka ukuthi lokho kusisibeka kuphi. Kodwa nje ivesi elibekwe ubasilazi ngekhanda lilotshwa kuMahubo 27 uverse 1 elithi ke uJehova ukukhanya kwami nosindiso lwami, ngingesabani na, noma ngesababani na. uJehova ungamandla okuphila kwami, ngingesababani na. Isimo lesi esihle kakhulu umbhalo wamahubo asivezayo ukuthi uJehova uyizinto eziningi kithi, kodwa qhamayo kakhulu okuvelayo la kumusho wokuqala kuvela nje ukuthi ukukhanya inosindiso. Kumusho landelayo kuvela ukuthi ungamandla okuphila komuntu, bese ngenxa lezi izathu ke umuntu akanasizathu sokuthi asabe. Kuyavela lapho masifunda isifundo sethu ukuthi uJesu Kristu wabhekana ke nokuningi abantu abahlukene abeza nakho mayilapha emhlabeni, enza umsebenzi wakhe lo wenkonzo yakhe yokuqala. Kodwa into eqhamayo ukuthi iningi labantu ababeza kuJesu babegula bazalwane, and then ukugula kwabo kuze kufike nasekufeni imbala. And then kuyaqhamuka ke lapha ukuthi bayeza kuJesu bezixuku befuna ukuthi abaphilise ukuze bathole ukuphumula ekuhluphekeni kwabo. Siyathola futhi lapha ukuthi uJesu bamukele ngezandla ezimhlophe laba bantu abeza kuye ngenhlobonhlobo zokugula. Siyathola ukuthi izwi lakhulunywa, baphila abantu baphulukiswa. Kwesinye isikhathi abantu bathintwa ukuze baphole eguleni, kwesinye isikhathi belashwa ngendlela eyisimangaliso, miraculous healing. Konke lokhu ke bonakala nje kuthula umlayezo owodwa ukuthi nje uJesu Kristu zangathumele umuntu ofike kuye engamsizanga. Kodwa kunalokho kwaba khona ukuphulukiswa kwabo ngendlela leyo abaphulukisa ngayo. uJesu ulaphe abantu besilisa abesifazane nezingane bonke wabelapha, amaJuda nabengesona amaJuda, abayizicebi nabachakile, nalabo ke abasesimeni sokuthi bangaqondi nje ukuthi wenzakalani ngokuphila. uJesu nabo wabasindisa okusemqoka kakhulu, nokuthi isifo besisibe leso sikhathi sochoko nobumpumputhe kubantu. uJesu lokho futhi kwangekude kuba angakwenza, wakwazi ukuthi alule isandla akwenze lokho. Kuyavela ukuthi uJesu Kristu uthe bayiphulukisa, waphulisa nezifo ezinzima ezinkulu nokufa imbala. Abantu ababefile bavuka ngenkathi uJesu Kristu lapha emhlabeni. Kuleli viki sizobuka ke umahluko ke lapha ke ngezibonelo ke zokuphulukisa esiyitholayo ke kusizakala abantu akade benjani behluphekile. Lokho esikutholayo lapha ke nje base ngishilo ukuthi uJesu Kristu ukwazi ukulapha abantu abanezimpawu ezisobane nezimpawu ezifihlakeleyo zokugula. And then ke okunye kokuvelayo la ukuthi nje bonke abantu baphulukiswa, laba uJesu Kristu abaphulukisayo ngesikhathi elapha emhlabeni. So buka leli viki ukuthi ke ngabe kwenzakalani ke kulesi sihloko esikhuluma ngokuphumula, ubuhlungu nokuhlupheka. Sizobuka futhi ukuthi umbuzo osingawubuza ke nathi othi senzenjani ke njengamaKristu uma ngabe sikhuleka kodwa singasindi? Senzenjani uma sikhulekela ukuba sisinde
impendulo singayitholi. Wona mbuzo ke omkhulu ke loyo, kodwa sengacishe ngiwuphendule lo mbuzo ngokuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu kulomhlaba njengasezulwini. uJesu mayekhuleka naye washo njalo, futhi nathi wasifundisa isikhuleke kanjalo phakathi kwemikhuleko yethu. Point number 1. Okwesibili, kukhona phela uvuko ekseni. Uma inkosi ibuya, abazohlulwa ukufa kuthandaziwe kodwa bekholekile kuNkulunkulu basenethuba lokuphila ekseni uma libuya iwundlu lokulunga linokuphila emaphikweni. Lapha ke sola ke ukuphulukisa okuhambisana nokuphumula noma ke ukuphulukisa okunikeza nokuphumula. Lapha siyathola ke ukuthi okokuqala nje abantu baphumula ekuguleni, baphinde futhi baphumula ekuguleni okugula ngokwenyama emzimbeni, kodwa futhi nakho ukugula ngokamoya noma ngokwengqondo kuyona nto futhi uNkulunkulu akwazi ukuthi ke ayenzeke, nanokuthi nje aqinise i-immune system yethu ukuthi sikwazi ukuthi uma imikhuhlane ukufa ifika umzimba ukwazi ukulwa, ungabe usukhahleleka nje kalula. Yileyo nto ke ngokwenyama uJesu esenzela yona, esisiza nangakho ukudla phela esikudlayo nangokuqaphela esinakho. Ngakho ke sithola ukuthi izifo ke uJesu Kristu azelapha bezethusa eziye beyingethusi njengoba namhlanje kulezifo enja njengomkhuhlane noma grain. And kuyavela futhi ukuthi masicabanga la kuqhamuka ukuthi siyazama thina ukucabanga ngalokho ngamela ngabe siyacabanga ngakho. Kodwa ke futhi okunye okuvelayo ukuthi lezo zifo ke ezisabisayo empilweni, uma ngabe sekufike uJesu uthi asingabe sakhathazeka, asisukume sihambe ngoba usenzile uNkulunkulu wethu umusa, saba ngabaphilisiwe. Noma abalokho kuphila usebenzise i-medication noma usebenzise isimangaliso, uma selaphekile egcineni udumo lukaJehova lolo. And then ke sikuthola futhi okunye ukuthi ikhatheni ngesiqala simangale uma ngabe siphila impilo engeyona ezempilo, bese kusibamba ke lokhu okumkhuhlane noma singasaphila ngendlela ekheles empilweni, kodwa ibe khona izifo ezisibamba singazange senze anything unhealthy yet sithi sesigula, kusimangalizeke lokho lapha emhlabeni. Abanye ke sebedle imaphilisi la iminyaka ngama-20 nokunye ke, abanye lahleka izisindo emzimbeni ngeminyaka eyahlukeneyo. Umbuzo uthi ngabe ke konke lokhu esikuthola usigula, ingabe siyajeziswa yini uNkulunkulu ngezono zethu ezifihlakeleyo noma ngabe kwenzakala ini? Incwadi ke kaMark chapter 2 verse 1 kuya ku4 isibuza ukuthi kwenzakalani la. Lapha sithola umuntu okhubazekile owayefisa ukuba azobona uJesu, kodwa kwakugcwele ngaphandle langaphakathi endlini la uJesu ayefundisa khona. Kwangekho ndlela ukuthi bamlethe lo muntu kuJesu. Ekugcina kosuku kwavula uphahla weza uJesu Kristu, lo muntu alethwe eqhamuka ophahleni eza kuJesu. Ababekhona endlini bambheka uJesu uzokwenza njani ngalo muntu, ngoba kuvela lapha esifundweni sethu ukuthi kwakumuntu owumoni owaziwayo. AbaFarisi ababekhona nabo bonke ababengamfuni uJesu beqaphile ukuthi uJesu lo muntu uzomsindisa ngoba isona esaziwayo lesi. Okuvelayo la okubalekile ukuthi uJesu Kristu akazange akwazi ukunaka ububi bakhe lo muntu. Ngikuphawulile mina ukuthi uJesu Kristu wayebabaza inkolo yalo muntu, wayitusa. And then okunye uJesu akwenzayo okokuqala kuxolela izono zalo muntu, ngoba lezono zethu bazalwane uma ingaxolelwe zidala ukugula ngokwazo. Siyagula uma ngabe sesiphethwe uguilt, kulahlwa unembeza, kodwa futhi bese sifikile kuNkulunkulu saxolelwa, kuba khona ngempela ukuphila emoyeni, emzweni kanye nasengqondweni. Nakona umoya kuyaphileka uma sesilashwe inkinga yesono. Yileyo ndawana ke esiyitholayo lapha namhlanje ebalekile. And then ke sithola futhi ukuthi uJesu Kristu ke abantu bathanda abantu ukunaka izinto esingayinaki noma enganakwa uNkulunkulu. Kodwa ke lapha ke uJesu Kristu akukho okubi akwenza uma esinza lo muntu, nxa kwaba khona umsindo ababanawo laba kwangenxa ukuthi uJesu Kristu khona okubi akwenzile. Inhloso kaJesu yokusindisa umuntu, noma umuntu ogulile noma umuntu ongena engozini wayeselimala, uJesu ufuna ukumsindisa umuntu ngokuphelele kuloko kugula okumphetheyo.
And then into engiyithandile kakhulu ukuthi kuyicela lokuqala kwangekho phakathi ubuhlungu, isifo nokuhlupheka. Ukugula lokhu kuqhamuke emhlabeni wethu ngokungena kwesono. Ingakho ke uNkulunkulu wayesinikeze noma esinikeza iqondiso ngezempilo kuze sikwazi ukulekelela nathi sicabange phela ukuthi umuntu yokuphila usekho, kodwa ake sidle lokhu kudla okumukelekile ngendlela ukuze kungasigulisi noma singaguli ngokungakutholi ukudla okufanele okunomsoco uJehova sibekele khona. Lawo magama nje engiwatholayo la ukuthi ukugula kungene ngenxa yesono bekungekho kwi-original plan kaNkulunkulu. Leyo lesithandayo ke balekile. Kodwa ke lo mhlaba ke sesiphila kona ogulayo ngokwawo, sesingakulindela ukuthi impilo zethu zibe nakho ukugula ikhathi ngekhathi, noma singakuzama ukudla ngezempilo kodwa kuyenzeka kuhambe kubonakale sesinazo izifo still, even though siyibambe kahle imigomo yezempilo, ingoba umhlaba esiphila kuwona usunje umubi wonakele kakhulu. Indaba ezimnandi-ke zithi uNkulunkulu engasinikeza ukuphila noma sigula, akwazi ukusinikeza ukwelapheka kulashwa kwethu, bese kube nemphumela wokuthi sikwazi ukuba siphile noma ngenxa yobuthakathaka bethu noma ngenxa yokuzala kwethu nalolo fuzo kubantu abangaphambi kwethu. Konke lokhu okumkhiqizo womhlaba esiphila kona wesono, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi engasipha kanjani ukuphumula. Sesigcina lesigaba lesi sengomhla ka-15 sathola ukuthi umuntu uthola ukugula okay, bese okuthiwa umuntu ogulayo asingaqali simgxeke sithi yazi ugula ukuthi udle ngulube. Yebo udla yona, kodwa siqale lapho, siqala silethe umkhuleko, silethe amazwi ethemba nani sesiyokhuluma ngesikhathi esithile ukuthi ayo le ngulube yakho nawe idlayo uma ngempela kuyona emgulisayo. Sikwazi-ke sikaqala kodwa ukumgxeka umuntu. Kunalokho-ke kufuneka sikwazi ukuma naye lo muntu ogulayo, sitshengise ukuthi siyamsiza ngesikhathi ethatha igxathu negxathu lokuthi abe ngophulukiswayo. Umbuzo-ke uthi ngakubeke thina-ke njengabazalwane ukuqonda kwethu imbangela yokugula, ngabe-ke kusisiza ngani-ke thina ukuthatha amagxathu aya ekuphileni? Kuyasisiza phela ngoba kusifundisa ukuthi uNkulunkulu unenhloso enhle, nanxa isimo sokuphila kwethu singasabonisi ubuhle ngokwaso, kodwa uNkulunkulu enenhloso enhle. Singamnika kuNkulunkulu udumo lokuthi uma kusehlela okusehlelayo uvumile, mengavumanga futhi ngeke kusehlele. Inkosi ibusiseke lesigaba sokuqala nje masiqhubeka kwisigaba esilandelayo naso inkosi ibusisa. La sithola khona-ke impande yokuphulukisa ukuxolela kwesono. La sithola ukuthi into eyimpande konke ukugula isono, bazalwane. Uma kuxolelwe isono sekuxebulwe sekusimbulwe impande nobangela wokugula okusiphetheyo. Lo muntu-ke siqhubeka indaba yakhe-ke owehliswa-ke elethwa kuJesu phambi kwamehlo lawo ayibuka. uJesu-ke wakhetha ukuphulukisa isoni njengoba sengishilo ngaphambili, nanxa babekhuluma-ke laba bantu bemsola laba abangamthandi uJesu. uMark chapter 2 uverse 5 kuya ku-12 uyasitshela-ke ukuthi kwenzakalani lapha. Into yokuqala uJesu ayenzayo yini? Ukuxolela-ke isono while recognizing ifaith lo muntu kaNkulunkulu ayenayo. Ngenxa yokuthi-ke isono-ke siqhamuka-ke singabantu abangaqaphelanga nezimpawu zaso noma ukugula eqinisweni, kodwa-ke futhi noma ngabe zikhona noma abazikho, uma umuntu esefikile kuJesu Kristu, uJesu Kristu uyamelaphe umuntu. Thina ngoba sibuka izimpawu zokugula, kwesinye isikhathi silapha ama-symptoms not the disease. Uma kulahleka ama-symptoms sicathi siyaphila kanti asikelapheki. Ingakho-ke indaba ilaphana esonweni, okuyisona kufanele sisikhiphe, not ama-symptoms, izenzo zokonda, kodwa lesi sono esingaxolelwanga is a symptom of other sins. Ayisixolele isona inkosi kuze singenzi ezinye futhi izono. Ngakho-ke uJesu Kristu-ke lo muntu ohluphekileyo nokugula wabhekana naye, wakwazi ukuthi enze-ke okwamlekeleleke kuba mlaphe kuqala, ngaphambi bamlaphe okokuqala kube umxolela-ke izono zakhe. Lo muntu-ke owabe ekhubazekile
wabe esethola ukusizakala masishane kuJesu esifeni nemphumela waso isifo lesi. And then uJesu bekhipha ke lempande lena ekhathazayo kuze kube namhlanje, lo muntu obayikhubazekile wayithola wayefumana elahlekile enecala limlahlayo ngoba ehlukene noNkulunkulu, okwaba imbangela enkulu yokuba ezwe egula ngendlela agula ngayo. And then ke lapha ke kuthiwa ke lo muntu ke ukuphumula kwakhe uNkulunkulu wakwazi ukuthi akufumane ngenxa yokuthi usephulukisiwe hayi kuphela enyameni kodwa uphulukisiwe nokuxolelwa kwesono kuyena. uJesu ke lapha siyathola ukuthi ukwazi ukuhlala ngqo odabeni okuyilona luyinkinga yangempela umuntu okuyinkinga yesono. Siyibonge lento bathandekayo uma siyaplana nakuthina ekuphileni ukuthi yebo sesimphathe kabi uJesu Kristu, senze izinto nathi zisigulisa namhlanje, noma suka sezokusinda kokunye ukugula ngoba siyiphathe kabi vele kuba lokufa sikuthole, kodwa uNkulunkulu uma exelile isono umoya uyakhululeka even if ukufa kuphumanga egazini. Yilawo nto ke ngifuna siyibuke namhlanje ebalekile. uMark 2 verse 8 and 9 yiphi inselelo uJesu Kristu ayinikeza abaFarisi? Inselelo phela ukuthi ukuqala nje afunde ingqondo zabo, azi ukuthi bacabangani bese batshela ukuthi nicabangelelani lokho nicabangayo. That is a challenge ngoba babengakhuluma ngomlomo, kodwa uJesu inhliziyo ingqondo zabo wakwazi ukuyifunda ezimbi nemicabango emibi. uJesu wayifunda yonke njengoba injalo, and then sewatshengisaka ukuthi okubalulekileyo ukusiza lo muntu kunokuthi kulokhu silibala inkulumo eziningi. Kuthiwa ke ukukhuluma kuyinto eshibhile, kodwa makhuluma uNkulunkulu hayi zenzeka izinto, ngoba ngomlomo wakhe wakhuluma ekuqaleni zema uGenesis 1 zaba khona. Ngakho ke nanxa uxolelwa kwezono kuyinto esike sikwazi ukuba siyibone, kodwa iyadura indaba yesono, siyadura kakhulu isono. And then kukubizeke intengo enkulu ukuxolelwa komuntu, bakubize impilo elendana kaNkulunkulu esiphambanweni. And then sathola futhi ukuthi okunye kwesibili okubalulekileyo la ukuthi kubonakaliswe amandla okuxolelwa yilokho ukuthi uJesu Kristu akhethe ukusindisa lo muntu okhubazekile kodwa ngaphambi amsindise kuqala amxolele. And then enye point, uNkulunkulu ufuna ukuba asisize kuqala ngaphakathi, asivuse kuqala ngaphakathi. And then masivuke ngaphakathi ke sesiyakwazi ukuphila ke impilo eyiyona ngoba silaphekile enyameni njengoba kulashwa lo muntu wabe enjani ekhubazekile. Ngakho ke lonto inhle kakhulu kuba ke sazi abanye ngeke basinde kodwa enyameni sebolinda kuvuka ukuqala labo vuka khona nanxa bengalashwa ngamanje ngokwenyama, kodwa ngokomoya babelaphekile bovuka ke ekseni sihlangabeze nabo inkosi. And then okunye okubalulekileyo la umsindisi wethu uyafuna ukuba sipho ukuphumula nesiqiniseko sothando lwakhe nomsa wakhe nokuxolela kwakhe okufanele masikubone phakathi kwenhlupheko zethu. Ngithekela manje ngifika lapha ngathi ngiyabonga Jesu ukuthi noma sikubone ukuhlupheka we can still trace umsa kaNkulunkulu. Nanku umusa kaThixo, nanku umusa kaNkulunkulu sobabaze ngendlela ezihlukahlukene aziveza ngazo kuthina uNkulunkulu. And then kunombuzo ke lapha ke othi sikufumana kanjani ukuphumula nokuthula uma imithandazo yethu yokwelashwa ingazange iphendulwe na? Bese ngishilo ke ngaphambili, kodwa ngicabanga ukuthi okunye engakusho yikho ukuthi siyazi ukuthi ukugula kungenxa yesono hayi ngoba esilahla uNkulunkulu. Leyo nto nje siyayithika njengenduduzo esinayo. Siyafisa sibheke phambili kuba inkosi ibuye iphumele inkinga yesono, then sikwazi ukuphuma nasekuhluphekeni kokugula. Kanti nalo-ke nayindaba yokuxolelwa kwezono noma singalala sekulungile nakho ukuthi Jesu uyebuya ngokwesibili siyomhlangabeza emafini. Nangebaleka uElijah bazalwane. uElijah ubalekela ukwesabisa komuntu wesifazane. Nkosi yami, uJezebel ke naye ngakafika indaba kaJezebel. Laba abeze inhlangano yezempilo emhlabeni bakhuluma ukuthi ukufa okujwayelekile emhlabeni wonke okuthinta cishe inqwaba zabantu abayibelela kwizigidi ezintathu ngonyaka, ukufa okunempawu ezibonakalayo, ukufa okuthiwa ke
ukukhathazeka komqondo, i-depression. Lena-ke iyona kuthiwa iyona ehamba phambili-ke ekwenzeni abantu bakhubazeke emhlabeni wonke, iyona futhi eneqhaza elikhulu emhlabeni wonke kuba abantu babe nemithwalo yezono esindayo. Engathi uNkulunkulu ngasibusisa-ke bakithi siphila lapho umhlaba usishiya khona si-depressed in many ways. Kuma-relationship sesijabhile, sidumele, abantu besibathanda, sethembele kubona basiphoxile. And kusho isikhathi si-depressed because sishiwa abazali, kumndeni ongasakwazi ukusinaka, si-depressed because sathola uku-abuse sibancane, or sathola nje encounter embi mhlawumbe njenge-rape nokunye ukudlwengulwa stuff okwenza ukuthi sibe depressed in a long run. Even lento yokungana ukubhulishwa inako lokho, kodwa uNkulunkulu akasisize-ke bakithi konke-ke. And then-ke into engiyitholayo lapho ukuthi egcina konke-ke, njengoba-ke sibona-ke i-depression iyona nto ekhona nesabalele, asikhulumi kakhulu ngathi njengamaKrestu ngoba sicabanga ukuthi isho ukuthi alukho ukholo uma umuntu eba-depressed. Bazalwane, engathi ingasiza inkosi kulo ndawana. AmaKrestu-ke ikhathi eningi-ke bonakala sengathi kufanele sigcwale injabulo, sijwayele ukuthokoza sonke isikhathi, kodwa i-depression nayo-ke iwuphawu hhayi kulokuthi sinabo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, akunjalo. And then-ke okunye sithola futhi la ukuthi abantu abaningi abangamaKrestu abakholekileyo ey'khathi ey'ningi bazabalaza ngakho lokhu kuhlupheka kwe-depression, ngenxa yokuthi babe semaveni abashiya be-traumatized, igameke njalo, nokungabikho-ke akhona ungabikho kokholo lokhu bazalwane. And then-ke uNkulunkulu sengathi ngasiza masifunda amahubo, siyathola abantwana bakaNkulunkulu beveza ubuhlungu nokuhlupheka kwabo nenkathazo ngendlela eyahlukeneyo. Kungekhona abakholiwe kodwa kuNkulunkulu bakholiwe ngoba wavuma amazwi abo abhalwe uNkulunkulu emahutsheni. La sifumana futhi ukuthi ukukhathazeka-ke kuyinto eza kancane odeqinisekisiweyo ekwazi ukuba isithathe isibambe, and uma singayiqapheli kahle iyasiqinisa kakhulu lento yokukhathazeka, i-depression kusho. Ngiyayibona sesidinga nabantu abanye basithethise nje esikhaleni, umuntu sakuvukela ngolaka bese ungazi ukuthi sengemenzeli lo muntu kanti uphethe i-depression. Khona i-stress esi-deep esihleli naye esibenza vele akuchitheke nje esikhaleni, akukapake nje umuntu negatively kanti khona into emphetheyo angadilile nayo. Dila ne-stress, dila ne-depression ukuze ukwazi ukwakha nobuhlobo obuhle nabanye abantu. Naso into engiyifumene uma ngiyibuka phakathi kwemndeni naphakathi kwey'nkonzo nasemphakathini. And then-ke u-Elijah-ke kuMakhosi okuqala 18 simfumana-ke esesaba kakhulu ngenxa yokusabisa uJezebeli amtshela khona ukuthi kusasa nje uma ngabe lento yenzeka oThixo bami futhi bakaBhali ngingezange ngwehlele nawe kusasa, kobe kuziwa yini abantu, ngizokubulala ngamanye amazwi. Hhayi, wahlaba ngejubane umuntu kaNkulunkulu abaleka. Mhlawumbe kodwa kwakuhlakaniphile ukuthi abaleke uma ubuka i-threat eyayifika. Lo muntu uyaqala wayekade sibonile abaprofethi ngaphambili. Maybe it was justifiable for him to fear that this much and run away. Okumangalisayo nje ukuthi wayeno-24 hours nje onzima kabi, kwakufuneke acabanga ukuthile ngawo. And then-ke wahluleka-ke ukuthi enze njani, wayesebaleka-ke ngenxa le-threat aseyithola eyatrigger kuye i-depression. He became depressed u-Elijah, and wabaleka ku-Elijah umprofethi evele uba senze ukuchitheka kwabakaBhali abaprofethi, esebona amandla kaNkulunkulu engakuye, kodwa mesabisa uJezebeli still usenako kwesaba. Uqala amakhosi 18 verse 40. Lapha sithola-ke ukuthi isigameko lesi-ke sithinta umuntu owazi uNkulunkulu, simfakela i-stress nakho konke okunye esingamfakela khona. So inkosi ngathi ngasisiza-ke sikwazi ukubaleka nathi ey'tresini noma zinzima. U-Elijah simthola-ke zama ukubaleka, kodwa ekubalekeni kwakhe kufikela ikhathala khona phela. Thina-ke sibalekela ey'ntweni ey'ningi, abanye amafriji siyodla nokunye okunjalo, noma yini esuke isiphethe kabi sibalekele ey'ntweni ey'thile la sibalekela khona. Abanye babalekela kuma-drugs, abanye bafuna ubudlelwano obusha ngenxa yey'nkinga ezikulo budlelwano abanabo. Nkosi yenza umusa kithini.
and then ke balahlekelwe umsebenzi bavele bashintshe indawo. Ngeke ngihlala la ngaziwa khona ngisebenza ngene ngibantu abangangazi ngingasasebenzi. Yabona lento njengaleyo izimpawu ze-stress lezo esuke zikhona. Kodwa ke engikuthande kakhulu lapha ukuthi konke sesikhulumile ukuphoxeka nani esidibene nabo nobunzima bonke esidibene nabo emhlabeni, uNkulunkulu usekhona, uyafuna ukuthi asinikeze oqala injabulo, okwesibili ukuphumula noma sidrainekile ngenxa yezinkinga ezikhona. Uyafuna uNkulunkulu ukusisiza kulokho angahla sisize ngakho njengabantwana bakhe. Siqhaba ama-marks kwesinye isikhathi sifihle ukuhlupheka kwey'nkinga zethu ezingaxazululekanga, kodwa uNkulunkulu is capable to solve even the worst of our situation. Engathi inkosi ingasiza thina kuleyo ndawana. And then-ke wabaleka-ke lo muntu wazwakhathala-ke u-Elijah lo, asiyibonge inkosi. Ngize ngathi mangifika la ngathi ngiyibonga uNkulunkulu ngokuthi kunemkhuleko engaphendula uma ngabe siyithandaza. That is a blessing. Cabanga methi inkosi ngicela uthathe ukuphila kwami ngoba ngcono kunobaba. If God answered umthandazo wakhe, bengisathi kuhle ukuthi uJehova imikhuleko ethile angayiphenduli njengoba wayekhuleka nje stressed u-Elijah ecela ukufa, kanti inkosi imbekela izinto ezinkulu kangaka ezisemqoka kakhulu ukuthi azenze, noma yena ecabanga ukuthi sekufanele avele nje abese eyafa. And then ke mhlawumbe umuntu akagxileke kwi-application la kunokufunda izwi lezo esifundweni ukuthi bazalwane singangena ezimeni ey'fuse ka-Elijah. Sesibone amandla kaNkulunkulu in the past, kodwa amaqhamu izimo ey'shayo njengomoya oqandayo zisithola singembethe, siqale singabazi ulunga kaNkulunkulu. Ngicela simbone uNkulunkulu emuhle bazalwane noma izimo zethu zinje. I-depression-ke bakithi ifuna ukusho ukuthi thina njengabantu singena kubomnyama ukuhlupheka lokhu ngenxa yayo, kodwa noma kunjalo ake sicabange ngendlela yokuphuma esicela kuNkulunkulu ukuthi asikhiphe yena kulolu taku lolo esesikulona. Siqapheleke ukuthi uNkulunkulu wethu bazalwane ufisa kakhulu ukuthi yena wenele, uyinkosi enele yokuphila kwethu, nama wayesethe sekwenele naye lona thatha ukuphila kwami angcono kunawo baba. Makusokuqala 19 verse 4. And then sithola ukuthi indaba ezimnandi-ke zithi umelaphi omkhulu-ke kamzange msole u-Elijah kunalokho waqonda isimo ebhekene naso sokukhathazeka. Nkosi banomusa nakithi, mhlawumbe basaqaphuna naso isicaphuno kuyinyathelo zakuChrist page 97 ithi-ke singeke sibe nabantu esinabo ukuba sikhulume nabo sibheke kubona ngobuso, kodwa singaya kumsindisi wethu otshekise indlebe yakhe ngokusizwela nangothando, elalela konke esikukhulumayo ngamanye amagama, futhi nalokho ongaphatheki ngesandla. Ngicela usho kahle lapha, ngeke sikwazi ukumbamba ngesandla umsindisi noma simuswe, kodwa siyazi ukuthi ukhona, uyasithanda futhi nathi uyasizwela. Step to Christ page 97. uNkulunkulu uyaqonda indlela ende ayizoyihamba u-Elijah, uqala amakhosi 19 verse 7. And lolu hambo lakhe olude-ke kufika isikhathi sokuthi ame. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyafuna ukuthi sigijime bese siyama, mase simile abese siveza-ke ukuthi ufuna ukwenze njani. So impilo yethu-ke nathi iyakudideka njengeyakhe lo muntu u-Elijah uma kufika izimo ezibukhuni, kodwa kho konke uNkulunkulu uneplan lokusitakula njengabantwana bakhe ababhajiwe enoxhakeni. So-ke ngithole into ethi nje uma kuphuke inhliziyo nomoya uchubukile, uNkulunkulu useduze nabantu abanjalo. Lapha eMahutsheni 34 verse 18 wona engiwuthandile ngawubamba ukuba-ke uNkulunkulu asifundise ukuthi masichubukile kahle kahle asibuze ubukhona bakhe duze kwethu. And then lapha-ke ukuphumula kanye nokunye, lapha nje isummary ithi asibalekele kuNkulunkulu kunokubaleka sisuka kuyena uNkulunkulu. Leyo nto esemqoka la engiyitholayo, ukubalekela kuNkulunkulu-ke bazalwane ikona okufanele sikwenze. Sesikhathele ukubaleka away from God, let's run to God, ngoba uNkulunkulu uvula izandla. Lapha-ke uNkulunkulu uyaqonda ukuthi inyama yethu iyakhathala,
u-Elijah naye wayesekhathele nodwa kwenyama kuphela ngemizwa nakho konke wayesekhathele nomthwalo wokulahlwa icala wawusumkhathaza. Kodwa uJesu Kristu-ke njengoba enzile kuloya muntu waye ngaphilanga ekhubazekile ukuthi amxolele iminyaka eminingi enza njalo, kodwa lokho wayethe wakwenza ku-Elijah kuba asuse zonke izono zakhe amhlanze amphe ukuphumula. Egcineni u-Elijah wayengakwazi ukuthi alale enokuthula kanye nokuqala okusha. Lapha sithola ukuthi uNkulunkulu-ke bazalwane endabeni yakhe sithola ukuthi uNkulunkulu alright ithile ndaba ukuphumula kaThixo akuyona into esigameko esisodwa nje, kufanele singene kuphumuleni kwakhe uNkulunkulu khona sithola ukuphulukiswa nguye, okuyinto eza kancane kodwa esimele siyifunde ukuba sithi imicabango yethu singacabangi imicabango emibi nemicabango eqeda noma ebulalayo. Ake sibuke uNkulunkulu emuhle, siqaphele into eyodwa ukuthi ukuphulukiswa akusheshi. Thola lapha ke God does not rush healing. Akasheshisi uNkulunkulu ukuthi elaphe. Awusize Jehova ila silimala khona. Mayebale ku-Elijah uzawagcina esebhreka kweintaba zaseHoreb, intaba kaJehova, ndlela ayebaleka ngayo. Kwakuzenjani ebaleka ngaka u-Elijah? Now Elijah wayebaleka futhi kodwa egcineni ekubalekeni kwakhe wabe seba nomqondo omunye ohlukile. Lapha sokuthi depression yakhe ngenxa yesono yakabanga nakho lokho ukuthi abaleke, kodwa uNkulunkulu yena wayenaye ekubalekeni kwakhe. Kanjalo leyo-ke noma lokho ayisekwenza kwase kukuyibuza self destruction, kodwa uNkulunkulu befuna ukuthi uma sibalekele ngakuyena. Ilo nto engifuna siyibambe lapha ya. And then once gijimela ngaNkulunkulu uyosifundisa ukulalela izwi lakhe elincinyane elikhuluma nathi elithi njena ngiza kukunika ukuphumula. Ihlobo zami asikhulumeni irest ayikho kahle, nathi nje restless in one way or another. Akasize uNkulunkulu kuba restless kwethu is because we fear iCovid, or we fear ingozi eyikhona, or we feel lahlekelwa imisebenzi, or we fear ukulahlwa ngabantu esibathandayo nokunye kusibangela basesabe. Kodwa ukhona uNkulunkulu eyimeni zonke, kukho konke useNkulunkulu onomusa nosizwelayo. Yileyo ndawana-ke engiyithanda. Mhlawumbe ngibheke lapho Elijah-ke wayengesenawo amandla asele kuyena ukuba indlela yakhe ayiqhube, kodwa uNkulunkulu wamhlinzeka ngamandla emhlangabeza emnika nesithembiso sekusasa elingcono. U-Elijah-ke wayephansi kwesihlahla efisa ukufa, ekholwa ukuthi imihla yakhe seyifike ekugcineni. Bazalwane, nayo indaba kuyenzeka sesingasenayo imihla emhlabeni, kanti khona okuhle uJehova sibekele khona. U-Elijah kwakusekhona okusasele kwakufuneka kwenze ukugcoba amakhosi, or anointing the kings and the prophets ngokwendlela uNkulunkulu amkhethe ngayo. Ngakho-ke nathi okusekhona kithi, ungacabangi sekuphele konke isekho into ongayenza. Akekho umuntu useless, isewutho sonke kusekhona uNkulunkulu. Masibheka lapha-ke uThixo wazi kangcono okulinde u-Elijah, wakwelapha-ke wamelapha-ke umprofeti kulokho kwakumele amfundise-ke ukuba ahambe ngomqiqo kaNkulunkulu, amukele ukuphumula kwakhe uNkulunkulu. Lapha-ke sithole ukuthi uma egcoba amakhosi ayezolandelana ngokweyinhlelo, kwakusho ukuthi uNkulunkulu wayesenayo kukhona okuthile akwaziyo noma aqonda ngo-Elijah. Ngakho-ke u-Elijah noThixo babese-close nanxa kwasokukhona kokubaleka aseke wakwenza. uNkulunkulu wazi ukuthi inkolo ka-Elijah iyakuthi futhi iphinde ibe yinkolo, wayazi inkolo yakhe-Elijah izothola umklomelo wokuthathwa engazange kubona ukufa, anyukele ekhaya ezulwini ngenqola leyo mlilo eyamthatha engafanga nanxa yena wayesefuna kufa. Ubheke nje, if you compare umkhuleko ka-Elijah, inkosi ngithathe sethu ukuphila kwami, and then uNkulunkulu awuqhubeka nokuphila ngiceba amakhosi, gcoba amaprofeti, but ekugcineni kosuku uNkulunkulu uyamthatha engafanga, into ayengayiboni yena ukuthi yeza kuye. Wahlukana-ke no-Elisha ngoba esemthatha uThixo wanyuka naye wasala ku-Elisha uqhubeka nempilo emhlabeni. Uyandaba bakithi uNkulunkulu, and unaka kaNkulunkulu-ke kusho ukuthi uyayibhekela idingo zethu,
and uNkulunkulu uthi akufuna sikwenze ukugcina ukholo, singapheli ukholo ngenxa yezinkinga ezikhona. Nawo umlayezo engifisa nawe hlobo sami ubambisise ngazombili namhlanje. Sesigcina ke ngokuqhubeka ukuguquka kwezimo namava aqhamukayo, sithola ke sesingabantu phakathi kokubili abathola ukukhuthazeka noma ukukhathazeka. Ilokho nje kodwa okhona amava eqhubeka. Kodwa ngokuguqula isimo uthola lapha ke ukuguquka kwesimo akuguqula amandla kaNkulunkulu. I love that. Akhe exiboneni thitheni kwethu naye uNkulunkulu. And so lapha ke basibhekile isigaba sangaphambilini ukuthi nje uNkulunkulu ufuna simethembe sikwazi ukunqoba ngenxa yokuqaphela olwakhe uthando olusipha isibindi. And then kuthiwa lapha masibhekile kuJesu uhlupheka kwethu ke sikulethekene ngemthandazo yokuthula ukukholwa, sibambelele emandleni akhe sinoma kabe kwezakalani uyobonakalisa uNkulunkulu ukuthi kanye nathi not only imizwa ukuthi sizwa kanjani. Hamba ke uye phambili, uqhubeke usemthandazweni, uqhubeke uye uphumula kwesobukhosi kaNkulunkulu isihlalo, usabele njalo ezithembisweni zakhe engahlulekiyo. uNkulunkulu uhamba kanye nawe, ula phakathi icula izingoma phakathi kwenhliziyo ezwa ubuhlungu nomqondo ocindezelekileyo onesisindo sokukhathazeka. Ngiyakutshela ukuthi ukwazi ukunjena kweletha ukukhanya nenjabulo kube ngokwethu phakathi kwamafu kanye nani nenkungu ebisihlehla ke isuka ke kithina. Ngakho ke uma sedlula ke ekucindezelekeni amanye ecindezelayo nethunzi lobumnyama, asiqapheleke ukuthi kukhona ukukhanya kwakhe okusho ukuthi ukukhanya kobukhona bakaNkulunkulu. Ngalamagama nje amafushane isifundo sethu sisonke bazalwane besimnandi ngisizwile free to rest, ukukhululeka ukuze uphumule. Ngamanye amagama ukuxolelwa izono ukuze ufumane ukukhululeka nokuphumula kaNkulunkulu. Ake sivale isifundo sethu ke ngethemba sikubusisile buseka kuya phambili masithandaze. Baba siyakhuleka egameni kaJesu wethu othandekayo, sibuseke siqede ukufunda isifundo, sikhulume nawe mase sisivalile, kodwa sikhulume into esiyikhumbulayo ngomqondo nangomoya wethu ukuthi noma sekunjani asingaphela amandla, wena Nkosi ukhona, asingafisi ukufa engathi kuphele umsebenzi ngathi emhlabeni, kusekhona sibekele khona kusasa singakwenza kube meaningful ngenxa ukuthi akapheli ngathi. Siholeke sonke abantwana bakho, xesha ke usama ukukhathazeka konke ukusikhathazayo, usiphekele ukuthi imkhuleko yethu nima ngaphendulekanga kodwa singapheli ukholo, kodwa sicela uyiphendule Nkosi leyo mthandazo obona kukuhle ukuthi ngayo udunyiswe uma usuthe wanikeza ama-answers. Siholeke ngoJesu oba manje bonga phakathi yakhuleka lelo gama elingcwele kaJesu Kristu Nkosi yethu, amen.